Premo ato aye Yorke FM Hytvgh Pramuto akasiebo ana yade eba besom edi afrema meje so eye semenhia the triple action na aboafo aso yasena yade pramuto akasiebo na ebro eye han Yorke estate eba na dansie mu dia omudimu akotini pa wa ye pabren ewo adansie south na Adus boutique so pentare kama pa eye Adus boutique na so bo hotel pebi akojojo home pebi akwa lunch program pebi so akwajojo ho kama swimming pool ho kama eye sarabo hotel na me kamfo na pramuto kasebo ede bro no ensem no bi sei ena etie yebeko tamale na etututuo bi akoso ewo tamale na ede nsem bebre abaye akohwe honom na honorable Samuel Abujinapo Minister of Land and Natural Resource ono nso ode nsem bi atudwa yebeko akotie sa ensem no we ni kasebo a yede ebrom wo Hytvgh yetwa ye ho yeba de kasebo no nkiremu ebebro Yentwa nsem no so na ye koyenima na ye hyase ewo temale na wonim se nsem bi akoso ewo temale na ni nyina ne se ye mbabura wo honom no omni aposi form de sie nipa ye ma etututuo abam na opanyina ye frɛ ne Yakubu Shaibu wakasa afasa asemu ihu na ne nsem a okan no sei na okan He did nothing wrong, and once he didn't do anything wrong and they killed him, I leave the matter in the hands of God. If it's power they have exhibited, for me, God is the owner of absolute power. Openyish Yakubu Shaibu ena wakasa afa police for any memuro mo temale eye lama sigu mpesu aso honom no openyini Yakubu Shaibu ono so na ode ni nsem atudwa ode na no di nsem atudwa efa nsem a ekoso ewo lashibu gu honom temale honom no nsem a ekoso na onim se ohine pon a oho eye na ziblu mahama ono so akasa afa mbabru any police for one tuo a ekoso any attacker akwa police for amam police for insia ahwere wankwa bebre nso eprepra no na ziblu ono so de ne sambi atudwa na yekotie nsama na ekan la biyesma chiatin na kayan lisala yelga injira gwamnatin da da disi yayin gwamnati ne da buhari Allow the police conduct their recruitment independently, just like the military. It is the protocol, and politics is destroying the service, so let this be the last that they will kill people in the area. 1 person was killed and 6 injured. We will not forgive them for killing 1 person and injuring 6. Right, ebusia for weni nsema na ziblu mahama ori etudwa na nsem odi nanu edi esi ya na okasa wie pe no ena owura hanu na idrusu wo ye MP for Tema South ono nso edi nsem bi etudwa na say na ono nso ekafa ho. What happened yesterday is the third of its kind. We saw it happen in China by the police take the law into their own hands. We saw it in Napanzo by the same police, unprofessional police, take the law into their own hands. And we saw it yesterday. Enough is enough. And enough of their unprofessional conduct. Enough
sacrilege when persons empowered and mandated to keep law and order themselves are lawless and take the law into their own hands. Civil liberties remain the most primary and guarantee fundamental human rights and freedoms. The right to life. Hakim has been denied his life by our belief unjustifiably. Whilst I welcome police investigations into this matter, we will not accept anything short of justice for Hakim and the injured. I will take up this matter much more strongly tomorrow on the floor of Parliament to demand what I understand has commenced already, a full investigation into the matter. We need some MP for Tamale South. Tamale South MP. Honorable Haruna Idrusu. Ono so ne nsema odi atujan. Na onim se etotutu on ekos ewo Lamishigu ehonum ewo Tamale nom. Suku ni abrantie bi a ono kra de onyini ye ni mfisa yesi owo JSS wine ono so etututu ekos nom abrantie ne din ayete ye frɛ no Abdu Kakim ono so tututu on ekos no abrantie no wahwe ni kwa ya pa ama na wofo ni ni panyimfo ene ni nuanom nyina ho surugu jem kyese omani anje ho krakrakrakrakrakrakra na mabura wo ho no mu no hwe ebufo pa wode sɔre ene kasa o kan pa wobra yekofa interview no wode yentie nsɛm a maburu no enso ekafa abranti a ye friend Abdul Kari Kakimu ni wo no man nana sitir na ko sa shirongwa ngala kama mbima na abasa ko ni na kasodo nana ku jonga kasodo dipanna on sani la de sunda ku kasodo subhana to mayo to anan ya shele yau gina zapta so domin basharin nan ma to bi ma karafu ne wato lo skuru to so kwamba yabi gina tilhir dinnin ne kayan shele gangarla nan domin dinna nan ma biyan ba biyan kele kabil nya da lishe din take karanan ma kayan kele dangala tantan shukuru din san ko makis ko yule Tofik Bumbo Abdurazak amaman yo we from to we Abdurazak Bumbo Isa tiefo ani ahwefo opanyina okasai woye abofra ya friend Abdu Kakim ne papa ono so na wode nsem bi atudwa wase ene ya pa because ne ba no onyini ye afa kura no wo JSS 3 na wonim se enye ne ba sa abrantia ya friend Abdu Kakim no nkoa ena wato nananom ewo nsiedo abrantia bi so a ya friend Abdul Razak echesa Abdu fo nkoa Abdul Razak ono so owo JSS 2 na ono de etuo no eto ye no ewoso na numu ema ni sinyina ajurugu ye abrantie no bebi odano anu odin pa ye se yama ye mpa ibom anya dia ahwa na wato na nanom ewo nsiedo but abrantie no se obetimi anom nkwan edi tuoza afia mana ye ne de pa gise nyame bem so obetimi awe ya anum kebab yi ni chinchingan bi ana se sala ebe obetimi awe nantwie yi ene nam yi bia gise nyame bem because ese odi bari nam ni nyina no ya wosu ni nyina adwuregu na ya awe ho sempa na sei na mabunu no so ede etos. So what do you want to do and why are you here? Yeah, right now the reason why we are here, a lot of people have been shot. And how many? We have about 9 people going. About 3 people just lost their life. Even right now, a certain boy too was being shot, and that guy too just lost his life right now. You understand? This is the car where he was shot. We have every video about the show. Every we are just going to let our chief to understand that the arresting was the incident was happening in the chief palace. He should do something, and the MP, our ministers have to do something about that. If it's not that, we will not tolerate such nonsense from any police, anything. My point is that we need this to be resolved once and for all, because we too can decide to go against the law. Because when the law fails to do what is right, it is giving us an opportunity
to be outlaws, and that is not what we want to be. We need this to be solved once and for all. Sanya wo hwɛ wo ye TV ne so no abrantie no ona maburu na omo krom ho no odi omanim oye ne ho te pa ye ono so eka bebre efa ho wasi police fo no omo hwɛ no mo fa mbra nto bebi a mbra ese na abrantie a ye frɛ no Abdul Razak de asise de ne sini nyina adwuregu ye obonya mempaye sanya mebe na doye na se sine ebe fifi abawo so mbe na artificial ene dachi ampa se one ne kanchima hye bebi na ofina no na etutugu nenum de ne one oba no ne omunyankopon asem ya rewo sempa brantie no isi no kaso that Temale hospital oji ayaresa enti ubo mpaye na wabo mpaye akai no se nyame enye na dum na nyame embua no na brantie no ne se no ensa enfifi kura mba nyame mboa no na sebi onya obaapa enware yemfri sansam no so na ye ko honorable Samuel Abuginapo asoye na anu ade ya no ye nhyiemu kase pa efa illegal mining foma gudie ya yetui sise no nsem bebre na aba ho bebre na se kratasem bi wo ho a enwasa ban de ba bebre na so se wasa ban de kratasem eba na honorable Samuel Abuginapo Oya Minister of Land and Natural Resources. Onu so de nsam bi atudwa wo mranhyiemu kase an ekọ no. Odi nsam o kan nyina ne se osi communities no any important more for no more na yama mo lances se omundi afom gudi ana so muntu agudi ewo fom no. Omo hwepa se omo amfa broni bi ana ohoho bi a onye Ghana ni amba kromu ho ama wamba beka ejuma no mo entu efom agudie no anu di sema odi tu dwa no yenkotie na yenhwe. This community mining scheme is and must be for the community, must be for the people of Tokwai, it must be for the people of Asante Akim. Foreigners are not allowed to participate in this community mining scheme. Now, if that were to happen, we will revoke the license immediately. If one foreigner is found working in this mining operations, the mining lease or mining license which I have signed as minister will stand revoked and will revoke it. Right. Ohu enu nsema honorable Samuel Abuginapo di tuja. Ohu na osan so kan wasi se o ma hweye na omoma obi foforo obi a onye Ghana ni obi a ye nnimu no ewo mpantem honom na mabru page wa na yakofa oyi broni besie foreigner na wabeye adwuma wo ho ema wagi skapuduo di akoni krom akosiesie ho de ono Samuel Abuginapo so da so tiase de ene on so sansam no so agise wowu ama yesie no ansa na bibi sa besi asi wanachi enti wode ahyede ato ho se o man hweye na se no ma we a waka no o man ntimi andi so ane lances no obe revoke no bronika samu no obe revoke obeji on krata a emo kwans emo tu agudie no obeji ni nyina na o kasa wie no to mane MC ana odi bi bro MC ni se wo MC wo na wo da hanum sei wo hwe potem ha so se wa ma ho kwan ama mra no ani wanya adwuma na wo de mra ne hye wonsem na nsem a yakan wan gina so ansimu kintima mra no anya adwuma sane ahyehye na wo MC wo ba gibi na oto bi mane MC na sei na etie. Regional Security Council, Municipal Security Council, and District Security Councils, they are now the fulcrum around the enforcement regime in respect of mining in our country. Bibi tochima, obi be galamse waha, obi be boapo waha, and now omo ye djuma no kra na se emfa ne kwan so a MC wadaroma me de hye wonsa se obehwe ama bibia koso kama and toso e twato kra ye ba be district mining committee e waha enche ye ba be district mining committee no ma boa municipal security council na MC no ma hwe se community mining scheme e koso kama e Wohu no di we ni nsema honorable Samuel Abuginapo, Minister of Land and Natural Resources.
odi amani nti MC hwe ohun so ye na yemfiri ho na ye ka wo se adwumedie ya na kaseboyi twagu ewo Facebook uko Facebook dia HYTVGH now I subscribe ewo YouTube nso amaye HYTVGH uko Facebook anu epia comment na amaye na wo de share no nso wa share ma afufro nsaka we kasebo tasty kasebo kama pa aye de bro ewo HYTVGH eno kwa na wa like page na amaye na wonim se bambo ho ehia pa ye bambo de obi ehia bambo enti na sikafo ne yanomfo anyame ato wonsam no wo sifie kuma bi na sa woto ho fence broni besie fence a bebre na so be frɛ no wo osi oto ho wo kama na wapɛ kraman fantifo si bodom wapɛ kraman bi ana bodom ahwɛ fie ho ene otiti aduane ma no funye ya no fo nso di bi aba ye se bully dog o se bulldog wohu na wapɛ bulldog atu fie ho senia fie ho de bambo no ebeye de pa na krofutechi amua bi antimi amba fie ho ambe dibone ana wambe yo mu basabasa eti bambo de ehu hia pam sana opanyina ye frɛ no Kofi Amankwa Manu wodi nsɛm bi atodwa na ne nyina ne sɛ osi sɛ Ghana obi a obeye na adwen sɛ odi ku beba a o man panyina wote so yenkotu no na ba ku mienu bi akohye mantua bi wafa adwene ye kotete o man panyini ye ko Flagstaff House ne body guys ana ne bambofo no ye no mo kohye ya pesika twitwiri dua bi amomo ya kotu man panyina free so wabra ya nto aba wabra Ghana fo nyina enim se mampanyini wei yeyi na free so na ye de abetudwa se mampanyini wei enka ho eno ne ye frɛ ne cool no ene a woti Flagstaff House ho se Ghana Flag House se den wo yo mampanyini na sa woti ho a wo behwa ne aba mo kama ne a chudi wakwa akosie ne asan ama okrata sign na twiro se wo nyo mampanyini biem wo betia no ne ya bo obi din wo TV so radio so se sisi di ono no yo mampanyini ebehwe Ghana yeso enu ni kunu wo hwa mfie etwetwam Rollins time so ye mampanyina nyame afa no nyankopon fa ne kransie ye papa J ono na breso ye bi pa eni buzi ama breso nyina Kwame Nkrumah kra ye dibidi no enu ni kuyi ena opanyina ye frɛ no Kofi Amankwa Manu odi nsɛm bi atodwa na ne nsɛm a ɔka nyina ne sɛ wa obeya soɔden sɛ wo pɛsa wodi ku eba no ye chi wa security agencies na mo Ghana no mom security nye tight especially ɔmampanya so ye ho na wa wunim na sɛ wunim na obeye wa adwen sɛ wodi ku eba kotu amambo bi egu a wamfa mbra kwan so no ye chi enu bedi nyunyu se wo hwe na se o man na ana omampanyina wote so no se na mambuo no ana kwan a ofa so di bu o man no se entwoye ema wa wo de atena ho nyanto boase fa o ha oni atiti ni musa na infie nan echi no se ne Ghana mra etia no a obroni frɛ no constitution senya mra no etie no ye to aba infie nan bia se infie nan ne so na so mampanyini na ote so no ne nsɛm ne nade yobi emfata enya wo fɛ enso wani mra wa hye na enya wo da enya wotimi du kokromoti de edibu dokno ama fo wa dokno ya yeton yi de edibu dokno edinu so hwe na sɛ wani nje ho a wokɔ na du kokromoti akotim so eyi na firi ho na nea opese obehwe so eye edi mampanyini edi no matoto yenu na egya wayi ne kama opanyini a ye frɛ no Kofi Amankwa Manu ne nsɛm odi tudwa no yenkotie embra. It is worrying more especially when you have people who are supposed to know better talking or calling for coups. It is worrying. Sometimes I shudder to wonder if those who are calling for coup have really experienced coups in Ghana or in other countries within the sub-region. I don't think it is the way to go. Look,
We have many people, we have people who support what the MPP government is doing. Much the same way, we have others who also have a different opinion. That is why within the laws of Ghana, we have said that every 4 years we will go to the ballot. So if you like what the NPP is doing, just go to the ballot and then make that decision. If on the other hand you disagree, again you have the ballot to make that decision. We are not going to use guns to make that decision. No. And so it is worrying. We want to develop this country, and we can develop this country not through coups. No, we can develop this country by sharing ideas. We can always disagree to agree. We don't have to fight. That is why I thought it was in a bad taste when the General Secretary of the NDC said that if they want to make sure that whatever standing orders or the laws we have in Parliament work, and they have to slap for those laws to work, they will slap. For crying out aloud, Parliament is not a boxing arena, and nobody wants to go there and box. We go to Parliament to debate. We go to Parliament to share ideas. It's a place where we always agree or disagree to agree, so that we can push the country forward. If we go to Parliament and we begin to box ourselves, then you can imagine what will happen to this country. I will want to take this opportunity to assure every Ghanaian living in this country called Ghana to go about their normal duties without any fear. Because I have so much confidence in our men in uniform. They are prepared to protect this country from those I will call the destroyers, the doomsayers. Because for them, probably, I don't know what really they will seek to benefit from coup. But I believe, in all fairness, that majority of Ghanaians do not want that to happen. We want our freedom. If we want to make a decision so far as changing government in this country is concerned, we will go to the ballot box and not use the bullet. Whoa, and only Sama opening Kofi Amankwa menu or dear Tuja. Oh, I see cool dear and ya cry. And you will sano, who henas a mambono, and koye mount, Nasa opese, or man penina what is so no, ye tuna say, na ye a permanent dia, and ye nyabutre train. Wohu openi ba nyabotre ne twen kakra na efom be fokama na efom ayemre nti 4 years echire nu na do kokromoti de adibu ya bresi wa ne dokro ni bi no na wo de akotim so ene omampanyi we mempe na asem na ekowo favor dia na wo de nyame ase eno ne nsema opanyini Kofi Amankwa manu odi atudwa na yenko ahafo ne impotema na yekọ Kenya say hwediem na wonim say mbaburo wo ho no wonbuofu ye papa ni nyina ne say ekwan ya wo Kenya say ekwan ne enye ekwan ne twasakora ekwan no ayeso frijato sabika frache na pampem ana say na motom nwi facha mempanyifo mani diemu ayeso frijato na pampem Ura seni ofrija to apempe ma aye no se ye mafio se ye de yo unhu kwan na se wo fa ka e koduru fie pe gi se wo san dware na wa san abola fenta kwan na se wo tinema wo beduru no na wani achi nyina aye yi monkey in the deben shadow wani achi nyina aye orange kama se brown so na wani achi nyina aye brown na wadani ofrija to me se ameti amaye tumi se me fa kwan ne so me koduru fie no na madan obroni anhwa na mebusuafo entimi ehu mi ye wohu iti mbaburo mu wo Kenya ase wo ahafu mantem Kenya ase hwediem omose omusra abanya Roma sani adru campaign breso a omoba ho be campaign edi nsam bi tudwa ekeka nsam de egu ona sum emo woti se aban ne ba be sei no aban ne du omo ho ya papa ekwan na da ho ache ekwan no enye drivers ho busumi bia almost say exhaust pipe omo tire so ni nyina enye ekwan no etwa rasta etwa amele nti ekwan no de enye membru no de kasa bi ato ho say amanfo amba mbehwe anasa aban no amma omo nsra ban mu enti omo sufre na sa wanji won so ambehwe anya kwan na amma omo dia
and your mudi demonstration kesiya pa ana eba betiti abainu esansa abainu omakasa abainu emfi na Kenya si youth no embeburu omo wo ho no sei na wokan tell me say yare aba mfuturo ne koyemu a mo da motim wa condition ka mu entesi yare ne ba mo betimi ayere atoplay aka ayere ako tutu me promise say Kenya as Kwanwe demonstration ye beye se me ana mewu agina ho ama Kenya as Kwanwe aye asphalt road na me de me nkwa beto de me nyane kan me fo na so e se de o ka tire DC no o ka tire DC amani mo ebia se pepa ana mo yere o tire man na pepa na o tire man no ade tire o ma fa get na ngeden stamp bia kwara so stamp bia sa ka you know photocopy ya mbani fo no o munya ya ne demonstration dey entia ni month ana dey o tu egu dey ade ko ni ko ma dey e ko ni ko eye me dey America me ya say ya tia aban ya tia ni month enye entwaye ena maburu no odi nsam bi atudwa cheso woni abre papa woni abre wo bunsu afu adrabafo a wo nyina wo chese woni enje ekwan ne enye se wo hwe kwan na se card wonim na se wo ye droba ni na se wo twi efidie eye mahi na wo de wo car enam kwan ne so na wo ye droba ni na se wanto obo entietia breki na wo de utia accelerator ne so na se ekonanim fe ti se ga woni shito ano ya wudi na wi aketekete ekọ udodom fe se de ya wo COVID-19 panie na si ni afekire wa basa ana se bi wa afekire wo to wo panie wo hu sa netie utia kwan utia accelerator ne so na ekọ fi ahwa na de akopem esa se kwan no kwan na ye mfuturo kwan nti unam so a wo ye droba ni a unhu anim ka no ekoya ka eye tuntum dia ni ebobo se ye fita dia ni obehu ni kakra wo hu nti emma driver fo no omutwi ka wo kwan no so a woni engine wo hu ana brant ye buachi bofa ono so de nsam bi atudwa e wo video na ye kohwe no wo hu ti ni nyina entwa ye nti ama mbaburu no wodi amane ene nsam bi atudwa wodi asoma omampanyini ene aban se won bra won sra ba mu na won beboa won na enti saade a ene wodi ye kire kase pa ane beba re ebusuafo kasebo no esi na kasebo no ensema ye de bro no ebi enie tamale etututu obi akoso ema maburu a wo ho no weni anso bebre nanso ahwere won enkwa ewo ho sanso na honorable Samuel Abuginapo ono so de nsam bi atudwa fine illegal mining watutu bi amane MC wo ho so mo hwe ye na no ma enkoso na omu jaima wo bi obi a wanye timamuni na wanye Ghana ni eba be fa fam gudie ne de kode ane wonu omu ewo bi kan right ebusuafo aboafo a eso yasene ema yade pramtuo ikasebo ebra no eye Yorke estate eba no dansie dia Yorke estate omoye kama pa omoye masters broni besie woye champion ata woye champion eba na dansie ni sase eye Yorke estate sanso na Adams boutique wo pentare papa won say Easter eba Thursday mi kwaji bi koma me ho kani menini ko